kwenzakala ePitoli khona kuzo reflector ukuthi uNdumiso Maphumulo uhambele uma ngifika sengikwelinye izwe ngizofika futhi ngibhale ngoku reflector lokho ukuthi seke kulelizwe ke manje kunodlame kunakubi nakubi ngibhale ngakho njengamanje eSouth Africa akekho ongakazi abone ukuthi iziphi izinto ebezihlasele sobala ko GBV sobala ko corruption sibale kona konke njena nalapho ke uNdumiso wangena wagxila wabhala ngingasho kodwa ngithi izinkondlo mina ekezathi nje zabaseduze nenhliziyo yami futhi eyitheza ngenza umuntu futhi kule minyaka edlulile kube izona inkondlo ebeyithintana neGBV ofwe ukuthi lapho besizama ukuthi silethe amagama azokhumbuza amadoda ukuthi abantu besifazane kumele sibavikele lawo ke abantu besifazane akekho ongazi ukuthi ba abantu ekumele njalo bahlale bevikelekile lokho futhi kwazile futhi ukuthi kusize amagalelo ami akwazi futhi ukuthi asize nakuphi la obekhona ba inspiresheka ngoba nje ngiyakhumbula khona lana engangarana khona icampaign uma ngirana le campaign leyayivumela abantu besifazane ukuthi beze ku WhatsApp ngoba lapho bengisebenzisa iplatform ya WhatsApp kakhulu yona engisebenzise kakhulu futhi for ama sales nakonke nje kwenkondlo ukuthi abantu besifazane bekwazi ukuthi bazobreaka isilence weNdumiso Maphumulo icampaign leyo besenza ngo2017 going to Sadma Awards breaking the silence weNdumiso Maphumulo bakwazi ukuthi basilethe istory zabo ukuthi kahle yena njengoba ela ekhona uhlukumezekile kodwa akakwazi ukuthi aphumele ngaphandle akhulume ngokuba phela uyazi ukuthi uthola ukuthi akakwazi ukuthi ayimele bese phuma egeqe so kwalapho ke sakwazi ukuthi sithole lawo ama stories akwazi futhi ukuthi asilethele inkondlo ezintsha ezokwazi ukuthi ifundise abanye abangakafiki kulezo inkinga akumele phela ukuthi uzofika enkingeni ukuze ukwazi ukuthi ufundise ngayo lalela konke engichaza ngawo sazobuyela enkondlweni baningi bayabhala la uthi kukhona okade ecela la ethi ucela lenkondlo yakhe ethi zeningondle bantwana bami leyo diverse ukuthi khona abantu abakwaziyo from dala uma nami lenkondlo ngangisemncanyana ngicela ngangisemsulu lapho kungenacala kungenasici uyayifuna leyo nkondlo hlanganani uMakitazi Ntombi lapho bazwana uthi ayashaya lensizwa uMusa Ntshangazi uthi ayintswembu mavutha hayi lutho uNdumisa ngene ubhekisisa lo uthi ke zeningondle izingane zami kuleli khaya ngahlalela nina uthi uyayicela naye lo nkondlo la uhamba ke no CR7 wenkondlo wemavundla kusho ke uSabelo uVeli kusho ukuthi uvunywe kakhulu vukana enquthu nakudla kwendlebe noNdumiso kusho usibonga konke laphana uwandile he sounds so intelligent awuswa madoda kwangena azizipho ke lapha zamajuda sakuvela isikole ke lapha ngena kusona kuza uthi you sound so intelligent uzola ngithi uthi zeningondle izingane zami sengahlalela nina kulomuzi Ndumiso Maphumulo igama unjiniyela wenkondlo qhubeka nje mfana kithi uyithobe njalo uzola lo wakangidi ungubeni lapho nemali uthi khuphuka lapho uyinkinga ke lo mbhemu kusho ke unjengenkosi uyashaya webrother kusho ke masabs okay ngiyamuzwa mina lo mjidi wendumiso ngifuna ukuthi la before ngenkondleni yakho esibili umbuzo wami ngiyazi uzongiphendula othi mina mangikubheka ngubona ungayena nje sonkondlo kuphela ngiphinde ngibona usomabhizinisi kuwena hayi futhi manje ngalesi sikhathi yonke lento yokuba usomabhizinisi sesiyifashionalize thina but wena kusukela kudala lento yokcommercialize ikhono osukunalo kusukela kudala imangiqala mina wena kudala ngaqala ubona uNdumiso akarecite nje kuphela uphinde futhi ashintshe inkondlo zakhe abe nama campaigns awenzayo abe nama awarenesses awenzayo abe nama outreaches uNdumiso awenzayo ehambela ikole njalo ungasho yini ukuthi or rather ake ngikubuze yikuphi ocabanga ukuthi wena wehluke ngakho kwabanye osonkondlo yes ngiyathanda kakhulu lo mbuzo ngathi nje mina into engicanga ukuthi ngihluke ngayo kwabanye osonkondlo ilena ukuthi njalo uma ngibhala ngisuke sengibuke ispace ukuthi lo mbhalo engizobhala nayi indima engifisa ukuthi ikhave or ivale mawukuthi bekune space njalo ke mase ngibhalile njengoba nje usuke wabala nje ukuthi ngike ngibhala inkondlo iyongena kwicampaign ngeke ngabhala inkondlo izindaba ezingemnandi yangena kwicampaign ngasebenza yonke iprovince akaZulu Natal naseMpumalanga under iXYZ ngasebenza ngaze ngafike ngaba programs manager
sekuyimina osekwazi futhi ukuthi avulela amanye amaciko futhi indawo ukuthi angene nawo azohamba wait qhubeka yes lapho ke besebenza kakhulu nama poets abo Border Poets for example siphinde sasebenza futhi noCofi so balabo mina eMthembu ngoba ke lapho usonkondlo emenikeziwe kuyasho ukuthi akulonyaka lo sebenza nosonkondlo ukuthi nalapho futhi besifuna ukuthi sivulele bonke osonkondlo ithuba ngokuthi sisebenzise imbhalo yethu uthi usonkondlo usebenzise umbhalo wakho uvula indawo bese uphinde uyangena inkondlo engizothi nje inkondlo uzeningondle inkondlo eyangilethela futhi ngayibiza ngeSpotlight ngolasemzini nje wali nje yafile lethi Spotlight ngendlela ukuthi nanoma sengifika nje for interview ke nje on a professional space sengifakile iCV ngithi mangiqeda interview sekuthiwa hawu hey Dumisa siyabonga ukuthi ayihlangana ayi inkondlo ukuthi njalo hayi wayishaya lapho uyabona ukuthi usikucentelile inkondlo kodwa usukwela ifika inkondlo zisizile ngifuna into eyodwa mnethu ngoba ngiyakwazi mncane ngijabula ukuthi usumdala uNdumisa ngikuza noma ukukhuluma ngubona noma ngubheka idala into anisindala isi empowered and into engithandayo your confidence level ikusize kakhulu futhi ukuthi uvule nemnyango osonkondla abaningi abangazi benqonqoza nje unqonqoza kuyona angathi osonkondla nje amaciko cishe angakaze acabanga ukwazi ukuthi ususebenzisane nenhlaka ezahlukahlukene zohulumeni cha kukodwa kuyi-inspiration nje kunikeza nevuso nabanye osonkondlo abathi mhlambe ikuphi esingakwenza ngale kokubhala sirecite and hope ukuthi one day khona yosizwa sinikeze iplatform nayo lo platform njalo thothi isikhathi esiningi ayikunikeza imali so lento yokuthi ukwazi ukungena uchushe kwezinye indawo lokho kukodwa kungamandla siyathokoza kakhulu kulezi inkondlo ke ongihlelele zona namhlanje ngifuna ukucheck ikhona yona le nkondlo ethi zeningondle bathi uzeningondle ukhona uhlala ukhona uzeningondle kodwa namhlanje ke sithi asigadle nje sibazi usibuza abanye amanoni abalaleli khona bezokwazi ukuthi babone ukuthi inkondlo eningi ehlohlweni ngoba phela ngathi mangifika ukuthi uzeningondle ngagcina sengikwenza zonke izinto kodwa mebe ucela ngempela ke hayi singawushaya unenkingi uzeningondle yazi bani sekhaya hayi uzobuye soshaya hayi soshaya ziyanizwa balaleli sizoshaya okwamanje khona inkondlo engifuna engakuza ungishayela yona mfana athi mina nangeda lapha ngokulimuke lapha emabhinceni lapha athi nangeda lapha uNdumiso khona inkondlo yakho ekhuluma ngecorruption ngisacela ungiphe lo nkondlo isito sawo sithini bese ungishayela yona uNdumiso Maphumulo igama ngizothi rest in peace to corruption yazi ngobani izimali okwakumele zinqanda ukubhebhetheka kobhubhane zaphelela emaphaketheni mina ngiyabasaba abahola bangana nembeza kwaZulu babanga ukuthi ubani ozojota kuqala buka manje kwaZulu kwaJombe igazi eyabantu lehlangano mayisinxakile yekeleni mina bengazi umholi edla ekugcineni abanamuhla badla bodwa bashiya abantu bekhala Khizane ngithi vuka usilamlele mhlambe sezosindela igazi lakho John Dube ngithi vuka usilamlele enanda intuthuko ayikho ingane zakithi zilala ngendlala azinikwa namathuba emisebenzi isibhamu silingana nezincwadi ezikhona u2021 lo lamakhansela sithole sewakhansela sithi rest in peace to corruption bavala imlomo yezimbongi basithembisa ama1000 basitshela ukuthi masikhuluma kahle impilo iyoba ngcono safunda sazimela sakhafuna umlilo sawubhekisa kubona basebenzi ngeke siphumelele weqhibi le nkondlo sayinikwa abadala la sihamba khona bayasivumela futhi kunembonge eziphansi sezaphenduka idlozi elihle la kuthina phila njalo Jubo lushaba inkondlo zakho siyohlala siyithanda kunembonge sezaphela emgwaqweni amathuba empilo engcono awekho nathi siyacela elesikondlo zethu lingathethwa sikhuleka kuwe nathi imthethwa sibhala zenzi mase kufikile asinakuvimba u2021 ke lo lamakhansela sithwele siyawakhansela sithi rest in peace to corruption leni inkondlo yethu sonke esingabatholanga amathuba empilo angcono kodwa saphumelela kumnyama kubomvu kuwena ohleli ekhaya ngithi sukumuzilwele awunabani emthanjeni yami nginegazi likaMhlaba unzima Maphumulo emqhubeka la wagcina khona wena wasengoleleni mina nguNdumiso Maphumulo igama ngiyabonga ungikhumbuza ngelinye ilanga I think kwaku Miss DUT
20 bani lapha 2012 13 lapho nje uMandla weNdumiso akungimangazi ukuthi wow siwadlula mfana waya esigabeni esingenhlana buvele kuvela ukuthi no umfana wethu akazili ukuzohaya kuphela umfana uzosebenza engicabanga ukuthi umqondo lowo okufuneka ulawule cishe onke amaciko ekuthenini yebo ungaba passionate ngento uyithande kodwa ungakakwazi ukubeka isinto etafuleni khathazeka ubheka ukuthi ubani abanikazi bayo ama-consumers ayo abayithandayo abangeke bekwazi ukuphila ngaphandle kwayo njalo ubuse uyabathageta njalo so ngiyathokoza kakhulu mfowethu ukuthi ngubone umsebenzi wakho naku namanje ubhala ngepolitiki amakhansela ayithwele nje manje ukuthi siyawangcwaba ngibonga ukuthi awuthi amakhansela uthi lawa ayithwele ngoba vele phela kubo bonke abaholi kubaluleka ukuthi umholi ungayithwali so the moment waqala nje wayithwala sikurayitha off kodwa ke mucala likhona ikhansela elingavuma ukuthi ngithwele hayi phela kakhulu angithwala ukamajola fundi uthi ke uzwakala nje ekhuluma nje ukuthi ke iphila ngaphakathi lento ngendlela a deliver ngayo message wow pick up mfowethu bese ezothi ke wenza kakhulu bafa kusho uthi Danisa uMadiki wakasibiya uthi ngiyayazi leyo ndoda ngake ngaba nayo ke station ngifisa ke angithi fuqe ngamaphepha ubani Madiki uMadiki ulapha eMabonengi uke wangihosta khona nje recently bekade ngikhona ku 1KZN TV then sakwazi isikhumane wathi no akungene emoyeni phela lapho gold lapha hayi ukuthi bayasifaka abafowethu sibonga kakhulu sakwazi abafowethu Madiki mfowethu ukhunike lwazi alumlotha ndicela leyo khona inkonzo yakhe njalo uLusimbali uthi khona ukhuna ulwazi alumlotha yebo ukhunulaza lumlotha inkondlo ikhona impela ukhunulaza lumlotha ngoba kwakulukhuni lizana umlotha yes ile inkondlo ukhunulaza lumlotha kwakulukhuni lizana umlotha uyalicabanga ukhuni okhulu udumize lonke kanje namuhla sesiyakhona ukuyibeka emlotheni sesiyakhona ukuthi ukhuni lwazala umlotha nawe ke umuntu wesifazane umntwana uyomzala kunzima bathi phusha ntombazane uthi wena awusayifuni lento uyayeka lento kuthiwe cha ntokazi ukuze umzale lo mntwana kuzomela udlule kulobhlungu kuyoba bukhuni njalo njengoba kwababukhuni okhunini lizala umlotha ngoba ukhuni lwazala umlotha into esomaphumulo ekhaya Sithandiwe wakamchunu uthi ke wangikhumbuza omunye uMiss D uthi engangena kuwo ngoconnection yo D uthi ke yohlela uMiss okay umalumgcina uthi ke kusukela namhlanje ufuna ubambelena kusukela namhlanje ngiyakubeka uyinkosi yosonkondlo ngithanda ukuzethemba kwakho Vundlasi uqeqe lolu weVundlasi uyasithatha lesixoxo sokuba inkosi akhuluma nguwe hayi ngizothi nje mina ngoba inkondlo phela sayiphiwa inkosi ethe ezulwini so osonkondlo bonke mina ngiye ngithi bamakhosi samakhosi nje amagama sonke singosonkondlo nje ngokubambisana nje futhi sizokwenza sure ukuthi inkondlo sihlale ifika abantu bejabulile ngiyabonga kakhulu kodwa nje ngobantu abathanda izinkondlo zami kakhulu Mnewethu uNkosi khona umzukulu la uKhambuyisa Mageza uthi rest in peace to corruption ukhuluma ke ngento ke eyenzeka kwelakithi South Africa I hope ke izwe liyezwa nalo muhle umlayezo ngoba ke siyovota nje Nkosi yami kunzima ngicatha omunye ke imiyalezo le ngoba le nkondlo nje ubusanda kusinikeza yona weNdumiso ikhuluma kakhulu ngokuthi amakhansela azongena nalawa amadala uma kukhona la ngalungisa khona alungise kulizwe indawo efana nalezo wenza kakhulu kusho kusibongile wakantshangase uma love ufuze lihle uthi hey Vundlasi nginomntwana konekhono lokubhala nokhaya inkondlo ngicela umlekelele bo aqhakambisa ikhono lakhe ulalele ngasekugcineni wefuze lihle imininingwane yethu ke yezokuxhumana zeni ngondle bantabama kodwa amaciko ungubeni lo onemali yazini ke ngicabanga ukwenza ke manje ake sivelele lengosi Ndumiso siyenze kube eyaba abalaleli ngoba ngiyazi ukuthi ke umhlelelo ngifuna nokutshela abalaleli futhi ukuthi uthe ukufika la wangipresenta ngencwadi bayayibona nje abasibuka live lapha ku Facebook na ku Instagram incwadi ethi Let There Be Poetry makube khona inkondlo le oyibhalile but ngifuna before sikhulume nangale ncwadi hayi
awubanike lenkondlo ethi zeningondle bantabami kulomuzi ngahlalela noma ungangayiqeda kodwa nje hayi ubaphe sengathi abaningi bayihalela. Ngondumiso Maphumulo igama ngizothi zeningondle ezingane zami kulomuzi ngahlalela nina. Ngenkathi sakhula mina noyihlo kwakuwuthando lalusiphusha. Inkinga zaqala lapho odokotela basho bathi phusha. Ngazibula ngoyintombazana umntwana owavela afana nendandatho la kimi owaphenduka umshado la kumina. Ngangisafunda isikole. Bathi abakena ngishiye phansi isikole ngoba khomfazi wafunda isikole la. Noyihlo wafakaza. Wathi yosebenzela wathi yosifukuzela. Ingakho nanamuhla esebenza ubusuku nemini akalitholi nethuba lokulala usehlalezela. Wathi angihlale mina. Ngibe umfazi ekhaya wangitshela konke engikufunayo ngokuthola. Ngathi ngimcela ngathi akaye ekhaya yolobola. Wangitshela ukuthi imali ongilobola ngayo leyafundisa ngayo nina zingane zami. Ngikhuluma nje kithi selekagcina yothi baba eletha abakhongi. Emva kalokho kwaba huye umkhongi wosizi nesinyembezi la kimi njengoba nazi nani lakini ngihlale ngilila. Lize ningondle ezingane zami kulomuzi ngahlayela nina. Ngakhetha ukuba umahlalela zenina nikhule kusasini wabathile makube ngathi ngahlukunyezwa ngashiya phansi nani yokhula nzima nikhule kwelenhlupheko niqadile ishumi nisebenzele ikhaya nihola amakinati nithule nibekezele nani benisuka kwelenhlupheko ukuhlala kwami la kunenze nabantu nina bheka namuhla nonke nisemanyuvesi ivesi ke zeningakhohlwa yilo nimesaba uNkulunkulu abantu abami njengoba ngihlela yini nongidakula kudala ngibekezela ngiyabekezela ngisazobekezela kukaningi ngikhuza sengiyiphethe ngezandla intambo ngivele ngicabange nina zigane zami mina lakina ngihlaliswanga impatho yabo enhle kodwa ngahlaliswa ukuthi nina nithole enhle impatho enangena kuthola uyihlo engekho noma esangishawa ngikhipha ngathula ngabekezela nina zigane zami nakhula naba namahloni ukuthi unyoko akanahlo nangatshelwa ukuthi walikhishwa uyihlo wathula abekezela zenebe lokho enikho namuhla zeningondle ezingane zami emkhulekweni sengibeka nina namuhla ke uyihlo usasebenza kude leKapa kodwa mefikile uyanqaba asebenzise isivikelo lomkhwenyana unqaba ngisho nejazi lomkhwenyana mhlangene izifo zenazi ukuthi ngayithatha kuyo uyihlo nalapho ngisathule ngisabekezele akanje ngenzela nina zingane zami elamukelo lokugcina lithi kubo bonke abesifazane abahlalile babekezela emendweni kwabenzela abantwana abaqhubeke babekezele njengembokodo inkosi yosiphendulela kunina ke izingane zami zeningondle izingane zami nikhule nisebenze izingane zami elempilo nilikhuphula izinga zenesami izizukulwane sithole ithuba lokukhula phezulu kwesisekelo esiqinile nize ningondle izingane zami kulomuzi ngahlalela nina mina kundumiso Maphumulo igama. Kanti ke mina ngulungisane Mavunda igama. Ulaleleke uNdumiso owakaMaphumulo. Omunye wasamkondlo ke sikuphathelena namhlanje emsazweni uKhoze FM. Ohlelweni ke sihlale sikunikeza njalo kwingosi sicoza ngosiba. Njalo ngomsombuluko ngolesithathu ngo11 to 12 o'clock sikuphatheleke amaciko azosinikeza icontent esuki relevant. Ndumiso ukhuluma ihloko eziserious ezinye zazo eziyimpethu esibolise umzimba esawufica uhlobo lomphakathi esasiphila kuwo kamuva nje sesihlala noma sesiphile emphakathini la uthola ukuthi akuzwenwe ngesizathu esisodwa ingane izonduyise uma wayo washiye inikeza umyalezo ukuthi nje ungamlingi umlalelo uyihlo wayekuphika omunye ubaba wayo umtshela uma wakho wena wakuphosa emgqonyeni walandwa yimina kulo mgqomo ngayikhulisela wena uma isethu siyakufuna sinenzondo sijaho malgajo ababulala bephindelela bedlwengula bephindelela abantu isociety yethu inezinto eziningi abusive relationships domestic violence isulu zokuhlukumezeka ngokwecansi izifo ezithelelanayo njalo now uma sikuzwa ubhala kwenza ukuthi ngifune nokubuza ukuthi uma ubhalela bani kukhona ukuthi ubhale mina nje indabeni zami khona la ngisuke ngiyibhalela nami ngiyibhalela ngiyiphendula eminye yemibuzo engathi mangikhula ngiyibuza yona 2 kukhona embhalweni yami engeke ngiyiduduze khona ngithi mfana wami kuzoba right usazophuma kule nhlupheko ngiyibhalela ngisawulowa mfanyana wayemncane so ngifuna ukucheck ukuthi embhalweni yakho ikhona inkondlo ongathi cha lena ke
ngangiyibhalela uNdumiso Maphumulo futhi ngangakhathazekile ukuthi omunye umuntu uyizwa kanjani mina ngangiyizwa iyiphi mayikhona ngathi mina Mavundla indlela nje engenza ngayo ukuthi ngizokwazi ukuthi ngihlale ngikhulekile nje embhalweni ukuthi ngibe yizwi labantu sure labantu laba othola ukuthi akakwazi ukuthi ayikhulumele entweni mina ngiyakwazi ukuthi ngiyibuke indaba ngithi ngimbuka uMavundla lapha ngibona uMavundla ngathi lapha uhlungumezekile lapha kulabudlelwano bese mina ngibhale ngibe yizwi lakho kanjalo ke ilapho ke engikwaze khona ukuthi ngikwazi ukugcina sengi-identify ngako ukuthi ngibe yizwi labantu kakhulu kunokuthi mina ngibe yizwi lami uqobo ngoba mina uma sekumele sekuthi sengisekuthenini inkondlo esengisuke yisuka kumina ngqo ilapho ngisuke ukuthinini lapho ngisuke sengingayenzi inkondlo ngoba isuke sipersonal kakhulu igcina ingasasi inkondlo kungcono mangibhalele omunye umuntu ingakho nje isikondlo eziningi njengenkondlo njena ezengizoyisho nje lena ethi wasibulala okwezinye seyinkondlo ezikhona lana inkondlo leyo ikhuluma ngesuicide ayisho futhi ukuthi uNdumiso loyo but iyaveza ukuthi kunezimo engengadlula kuzona ngoba nami ngikhula from ekhaya nje nakhona ngeke ngabona nje family members abanye bedlula emhlabeni ngokuyibulala ngabe sengicabanga futhi nalapho ukuthi hawu uma ngabe umuntu eseyibulele ngempela ikhona yena inkululeko kuyibulaleni isibonelo nje leso senkondlo lesothi kahle kahle ngabona ukuthi inkululeko ayikho kuyibulaleni ngase ngakuthatha lokho konke ngakuveza kahle enkondlweni alela kulungile sengibalekele obetime nikeni indondo zakhe lo mfana lo Mavundla ngicela unikeze lo mjida mfethu indondo zakhe ziyakhala ke manje ke lo mjida ke uyikhalisa ngempela kuhamba yedwa pick up to you brother Ndumiso kusho ke umthobisi uDiego ulungiza manana uthi ake mina ngiyamvuma umnewethu nize ningondle bantu abami kulomzi ke mina ngakhulela nina Mavundla media ziyakhala manje ubafo wenza kakhulu uNdozolo olapha eEastern Cape eUgi I think bese ke ezothi ke ubalo omunye Richards Bay enseleni Mavundla ke ulandeke inkakha inkuzimalanga kusho uzwelihle entuli uthi ke khuphuka lapho ke zeningodle batabami ngazi uthe kuyigama lakho ke bengithi ke angeni namhlanje ngilalela emsakazweni kodwa ngeke hayi inamandla kakhulu uziphiwo lo owakachonco ngilethe suphaphele galagala ke lelo jongo kusho ke uSindi owakangidi uyasazi ke istory sakhe lo mfo weMavundla uqweqwe kusho ubheki uKenneth walomunye uyashaya ke lo nsizwa bafethu kusho koluhlelo uyisipho uthi ke injula buchopho lena ke phambili futhi ke ngomsebenzi wakho omuhle uyazi ke lesisho ke sekuyisona esisebenzayo manje thina sazalwa obaba ababenakekela emakhaya but ke bheka manje okay buyidlula ingaphakathi ke lento bafo ushape lo wakagcwabe uyabonga nayo uyahalalisa angisafuni ukusala kule nkondlo kade usanda ngisho ethi ayi ikhona yini inkululeko ekuyilokho iyatholakala yini le nkondlo kulomsebenzi wakho wencwadi osibhalele wona othi let there be poetry yebo inkondlo lena iyatholakala kwincwadi let there be poetry makube khona izinkondlo iyatholakala mhlawumbe siqhawe bizwe ukuthi incwadi yesiZulu nje bhaqa abalaleli okhosini bakwazi lokho incwadi yesiZulu bhaqa njoba ngiyabaleka ngithi let there be bani ngiyabona isingisi ke lo shandisi ngifuna ukucacisa lokho mfowethu ukuthi incwadi yakho ithi let there be poetry bisizothi ngezansi makube khona inkondlo but ngaphakathi lonke linezinkondlo zesiZulu so that singeze kubaleka kakhulu thina abanye ikakhulukazi esithanda umsebenzi wesiZulu yes lokho kwenza ukuthi sifake isingisi nje kakhulukazi kwikhava nanjena simaseyiqamba ke nayo wonke nje uyiqoqelele lenkondlo ikona ukuthi siyafisa ukuthi nathi inkondlo zethu ziaphile internationally noma ngesi ukuthi zibhalwe ngaso isingisi kodwa sibahalisele nje ukuthi ithi let there be poetry lenithini suicide makuthi siqambe kanjalo then umuntu bese azobuyabuza ke lapho ke engikholela khona mina ukuthi bazokwazi babe neinterest kakhulu enkondlweni zesiZulu nangendlela edlale ngamagama ngoba ziyayifika phela inkondlo eshaya iSpanish labo Poetry Africa zithi putiki sijabule sishaya isho nakhona ke la ezulwini bazokwazi ukuthi let there be poet sizofika siyifunde ngesiZulu kodwa bazoyijabulela bayazi thina egcineni kanyakithi inkondlo wazibulala uNdumiso Maphumulo igama ngizothi wazibulala
wasuke wasibulala isikhathi singakashayi wafika ezulwini igama lakhe lingakabhalwa abohlobo bakhe bengakabalwa walwisa ukwenza kowamdala yebo yena incwadi wayebhala ebala izizathu ezenza wazibulala sasingakhona ukuthi ngempela uzibulele wazigwaza ngowakhe ngoba kunezinto eziningi umdali ayembekele zona nanamanje igama lakhe alikabhalwa umveli kuqala ufuna kwenzeka amlethela kona emhlabeni lapho ke elakhe igama uyolibhala okubhlungu owuhlobo lwakhe nanamanje akakazalwa othunyelwe umdali ukuzolungisa amaphutha akhe akakazalwa umdali akambheki nokumbheka enhlizweni akakamsuse emhlabeni wafunda ukuhlakanipha ingqondo ingakakhuli emqondweni umjesela ukungamhloniphi emhlabeni ngenkathi ezibulala wathandaza wathi baba wethu osezulwini wacelwa ukwamukelwa ezulwini umdali akamzwanga wasitshela ukuthi uyathandaza okwansuku zonke wayemazi njengengane ekhulekayo makunzima ingane ethanda umthandazo waphoxa abaningi ezweni ngoba ezinganeni sasenza ngaye isibonelo sithi abantu ababukele kuye kanti yasazi ukuthi uyokhetha ukuhlulwa izinkinga azibulale yena wasuke wazibulala isikhathi esingakashayi wafika ezulwini igama lakhe lingakabhalwa abohlobo bakhe bengakabalwa kubo bonke ubhlungu abuzwa abukho obdlula esabuzwa phela thina bangani bakhe sabuzwa sibuzwa ukuthi sihluleke kanjani ukubona ukuthi omunye wethu unezinkinga nathi sasibuza sasiphendula bese sihlula ukubona umne wethu meseshintshile na kodwa kwangasasiza ukwebhana okuyena onezipendulo ukhethe ukubhala incwadi encane engasho lutho ke kuthina bese sifana nomndeni nabakubo emndenini babuza kuthina kwenzekeni nathi sasingazi noma liyaphuma noma liyashona ipiki laphuma phansi lashona umzimba phansi washona izinyembezi phansi zethu zawela akasekho omunye wethu kukhona ebesihamba naye ongasekho kodwa asimbonanga egula sifike ukufa sekumthathile inkosi iphile ukufa kuthathile yena wasuke wazibulala isikhathi esingakashayi wafika ezulwini igama lakhe lingakabhalwa abohlobo bakhe bengakabalwa kukhona abasazula namanje emhlabeni balinde awabo amagama abhalwe awakabhalwa kwabafileyo abakabalwa amazwi abo akhuluma kanye kanye umsindo wamahlokohloko abanye bacela intethelelo abanye abasenamazwi bakhuluma ngezandla bayaqhweba asibaboni bayadina baphenduke idlozi elibi basifaka ezingozini bathi siyaziba kanti cha thina sisemhlabeni awethu amehlo awenyama awaboni kwamoya yehla moya engcwele uhlambulula abantwana bakho abakwenzayo babengazi kunemimoya eminingi ekhuluma kaningi bahlulwa ukuzwa izwi elalibakhuza yena wasuke wasibulala isikhathi esingakashayi wafika ezulwini igama lakhe lingakabhalwa abohlobo bakhe bengakabalwa walwisa ukwenza kowamdala yebo yena incwadi wayebhala ebala izizathu ezenza wazibulala sasingakholwa ukuthi ngempela uzibulele mina Ngondumiso Maphumulo igama ngiyabonga lana ke mfana uvele wakholwa la noma ungacaci ukholwa phi noma kungaveli ukuthi isonto liphi kodwa nje lana hayi khona befundisi nje kuyimanje abathi lo mfana ngathi angazosonta lana ikakhulukazi kule ndawana yabona khona la uthi kukhona basazula namanje emhlabeni balinda wabamagama abhalwe awakabhalwa kwabafileyo abakabalwa and uthola ukuthi lento ithi no man kunecilongo lishaya lithi Ndumiso Maphumulo bese uNdumiso yascrashwa lapha emhlabeni aye ngale kuthola angakazi ukushiya kumina akekho kuthola kusana Maphumulo kuthi qha imoto ngishayise lapho boneni emfeni lokho sengambili bese kuzoba khona umuntu othi engakabizwa nje usegijima ke usephuthuma lapha mafa lapho uthi ubani abhayiziseke abuye ke manje sibangela isicefeke lapha silokhu sishayisana sodwa la emgaqweni ngenxa yakhe kanti ubesingakashaya but ngicabanga ukuthi ke kule ndawana kakhulukazi Ndumiso kule nkondlo nje asijwayele ukungena kakhulu enkondlweni ngifuna ukucheck ukuthi singayikhuluma yonke imuphu line othi uyabona ke kule nkondlo nanko wami line mina engingathi ukhetheke kakhulu nengothanda cishe ukuze kube dlula bonke line abakhona ngingasho nje lana ngisho ngithi
lapha masigadle eqaleni lapho sisho khona nje ukuthi wafunda ukuhlakanipha ingqondo ingakakhuli yeah lapho uyane uyitshela ukuthi usukhulile empilweni bese utshela ukuthi wena usuhlakaniphile ngoba usukufundile ukuhlakanipha kanti ingqondo ibingakakhuli ayikanimeli lokho kuhlakanipha osukubona usubhizi uyahamba lana mawukuthi uthanda imoto usukufundile ukuhlakanipha ukuthi la emhlabeni abantu umuntu bese hlakaniphile usuke senemoto kodwa ingqondo yakhe akakhuleli ukuthi wena usuba nemoto uthatha imoto ungene emgwaqweni ngoba uhlakaniphile ufaka ispeed 220 ngoba hayi uhlakaniphile uyayazi imoto ngeke ukwazi ukuyazi ngokudlulela ikushaye phansi ngoba ingqondo ibingakakhuli ufunda ukuhlakanipha Abona Ndumiso ke lapho mfana ukhuluma ngento eziningi kukhona abantu abazali abanikeze ingane imali ingane ingakabi ready ukuthi ngaba nemali yayibona imali yangena nemali emgaqweni yashayiswa zimoto ingane yafa kukhona abanye abazali abathatha ibhodlela likatshwala balinikeza ingane ina 11 years ingane yayibona utshwala yabuphuza yavele yayikhehla ingakakhulu ngisho kuba yavele yawukhehla umfana ibumfana why because bay expose ezintweni zabadala inzimba nongqondo ingakafuni ukuthi uze lapha ingane encane bayifundisa izinto ezithintene nocansi umzimba wayo ungakakulungeli lokho ingane yavele yaguga ingakaza kuthi kufuneka ngabe siyakhula manje ifike esigabeni sokuba iyajonqa iyalingana ukuthi manje sekungathiwa hayi nazi insizwa tholda akuse koluthe sangathi sizinsizwa lapha kukhona so ukhuluma ke into enkulu le ethi kubalekile ukuthi esigabeni sempilo sizihambe zonke igaba ngokulingana kwayo igelungene ukaMajola uthi and the winner is Ndumiso Maphumulo ukaMajola ke lo mfundi uthandeka TK wakambuyisa uthi washaya man Ndumiso ke uyasazi ke story sakho umdala emqondweni sengifisa ukwazi iminyaka uzokwazi ukuyisho iminyaka uNdumiso Maphumulo ngathi nje 28 years kulonyaka 25 September ibirthday yami kunento ezinhle futhi esazozisho lapha abheke lapha abantu ku Facebook uNdumiso Maphumulo igama sazosho indaba ezimnandi kakhulu lapha sesibheke lapha ngeke ngifuna ukubuya ngize kulento yencwadi unduduze lapha uthi ke ibalekile inkondlo enje nobe secabanga ukuphonsa ithawula ayikhunga uba nomcabango nje ukuthi ke wesibili ayibona impilo ukuthi ke ayiphelile la ungubeni uthi ke Ndumiso Maphumulo ngiyabonga brother uyayenza ke into yakho muhle kakhulu umsebenzi wakho wencitha buchopho ngiyavuma ke mina usikhakhane lo ufela iqiniso uNtokozo starring uthi ke uNdumiso Maphumulo igama uyamkhumbula uNtokozo starring wena tala yako ubafu mfowethu uNtokozo starring inkonzo ziyaphelisa mfowethu siphila nje izoba 4 mhlawumbe sisakhuluma ngeenkondlo ziyaphilisa enye ama campaigns akhona ustarring ayingxenye yawo yokuveza amathalente ahlukahlukene osonkondlo endaweni endimeni yezobuciko ngifuna ukuchecka kuma campaigns osuke waba ingxenye yawo eKZN mhlawumbe nasefundazweni eziseceleni akhona ayikakhulukazi ama events for example kukhona inkondlo ziyaphilisa usuke wangena kuzona kukhona Devon Poetry Show kunama events akhona poetry in a suit akhona ama events ongathi no I was honored to be part of the event ethile like ezeren kambe nangaphandle kuyokhuluma nango Poetry Africa ngingathi njena in terms of ama events ngikwazile ukuthi nje ngibe nethuba lokuthi ngibe kuona wonke ngisamncane kakhulu ke futhi nje uma ukhumbula nje kube nama events abekhona ko Playhouse umkhosi wesikole zama Africa kuye kwaze kwayo-honorisha ubaba uMzwakhe Mbuli. I was very honored ukuba iphathi yaleyo event, if I may mention that. Bekusebenza kuyona nje ubaba Mavuso ke uyena umuntu owumhleli futhi nje owephambili kuyona lo mcimbi lo. Iwona umcimbi engaze ngithi wa-uneda futhi netalent. Kwaqhubeka ke nje obukade ubala futhi yabo Durban Poetry Show, yaba khona imicimbi, waba khona abo Poets in a Suit, yaba khona imicimbi. Nanoma ke eminye imicimbi ngingakwazanga ukuthi ngene ngoba bengasekho yini KZN per se. But in terms of participation, we must always be positive towards ama events of poetry. Ngoba phela ama events of poetry iwona akhulisa le ndime sekuyona. Uma sikhuluma sithi nje isikondlo siyaphilisa, it's a very nice podcast. Untokozo Zulu nje mfowethu ngisho nje ukuthi yihle into ayiqalile. Uma iqala ngagqugquzela futhi ukuthi sonkondlo sicela ukuthi bayi support. I'm sure for issue ukuthi besikade sileke zama ke
ukuthi uStarring bekumele banyuke neteam kwaphazamiseka ke nje ubona iCovid kanje ngoba besifisa ukusishayele ngale ePitoli ngoba bengizize ngakhona kahle kahle kodwa ke ishoot yami iJune nje uStarring wena impela nje ozoconfirm nje ngikhona eThekwini izona zonke into engizozenza zoshaya inkondlo ngiyashutha ngeza konke fana way so vele uthiwa camera 1 stand by kuthiwa audio max get set angazi phela kule nto yokushuta noma kuyenziwa lokho but siyabonga kakhulu mnethu. Other than our events, promoters and all that, happy ngendlela abantu ke manje abawemukela ngayo umsebenzi wakhe. Mhlawumbe if there's one incident, mina ngikhuluma ukuthi ayikho into engihlanyisa njengokufonelwa umuntu ekhala ethi lo msebenzi ekade usenzela wona izolo noma kuthangi uvusa izinto ezithile kimina. Omunye uhlangane nomama esitolo athi mfana wami inkondlo yakho wakwangishayela yona endaweni ethile ngifuna ukucheck i-response, i-reaction, i-embrace oyithola kubantu ngomsebenzi wakho owenzayo ingakanani, uhappy ngayo, ikhona incident ethile ye-feedback okwayithola yakwethusa? Ngasho nje ngithi I'm very happy nge-response engiyitholayo, especially ngoba ngina into engayenza kakhulu ukuthi ngi-interactor direct with abantu abathanda isikondlo zami. For example nje ku WhatsApp we have more than 10,000 contacts esinamaphumulo. Leyo campaign yayisuswe iqalwe inkondlo ethi seningondle iyodwa nje qaba. Yaqala icampaign ngendlela yokuthi icampaign kahle kahle ngayiqala ngoba sengibona ukuthi kahle kahle lento lesengifake kuyona fuze kahle kahle abantu basizakala. Kahle kahle then mase ngiqale leyo campaign ilapho ke kwafika khona inkinga nami esingisindayo ngimncane was 21 22 years ngalesa sikhathi ngoba kade wabamncane Ndumisa labantu samncane so lo nkondlo leyo bodi nje mangisho nje mafundla ngathi mase ngishayile abantu bayithanda ngabona ukuthi sitholile futhi ne traction like countrywide ngase ngasuka lapho ke ngaqala icampaign ngakwazi ukuthi uma efikile umuntu omdala noma kuthiwa neminyaka emingakanani ngimncane ngizokwazi ukuthi ngimu-advise ngendlela engi-understande ngayo bese ngiyakwazi futhi nokusho ukuthi kuney'nhlaka ey'thizeke manje zahulumeni iy'nhlaka esukuthi uzokwazi ukusizakala uma usendaweni yokuthi uzokwazi ukusizakala ngahamba futhi ngaze ngayongena kwa-AIDS-wise senza ini ama-AIDS awareness campaign nalapho ke besikwazi khona ukuthi sithathe inkondlo siphendule inkondlo sithi masithi hayi namhlanje silanda uSiboda Poet siyazi uSiboda Poet uzoshaya inkondlo ehambisana netheme yethu namhlanje silanda usonkondlo ukuthi siyazi ukuthi ihamba kanjani itheme yakhe yenkondlo nokubi ilapho ke bese sikwazi ukuthi ke sibe vast ke sivuleleke ukuze ungagcini usivalele wena wedwa usenkondlo. Igama lakhe uNdumiso okwamaphumulo usuka lapha eMzinyathi omunye wasenkondlo 2014 Satma Award winner isemgodla godleni uyinominee futhi kwamanye ama categories awu2 noma ke agcine ngaphumelelanga most downloaded poetry enye yawo ithini kanjani futhi category best poetry ngo2017 kwakunominate kule category nje ngikuqhakambise kwakunominate ama poets ayi3 right. Wo 3 lama poets nominated ngo2017 awakaZulu Natal. Okay. Indondo yawinwa uMagcwabe Mkhize empangeni lekwaZulu Richards Bay owakaZulu Natal. Yeah. Mhlambe nje sicambisa lokho bese siyabonga futhi ukuthi abantu baseKZN baqhubekile basupport ngoba mase kuma platforms njengama Satma Awards is not a platform yakwaZulu Natal. I platform international Africa phesheya kuphi nakuphi ngoba nje ngo2014 uma ngiwina kuma Satma bekukhona uReverend Jesse Jackson engithema ngiphuma estate ngisho ngithi hayi le nkondlo lesihamba nayo sibuye nakwaZulu Natal ngikhuluma isiZulu njalo mangiphuma wasathi hayi wazala mfana samana lapha eceleni saxoxa wakwazi nokuthi athathe nesithombe wacela ukuthatha isithombe ukuthi cela uthathe isithombe sahamba ngesahlala futhi saxoxa kodwa ke sihlale sizehlisile njalo akusiyo ukuthi mhlawumbe yabona uma ngabe usubonile ukuthi usonkondlo usungenile kwi platform national or international sekumele ukokomali sihlale sizehlisile njalo sisebenzisane futhi ngoba osonkondlo South Africa. Let there be poetry incwadi yakho inenkondlo engaki isiphumile itholakala kuphi? Let there be poetry makube khona izinkondlo incwadi inezinkondlo eziwu17 sikadlile lapho kodwa ke siqhambisa ukuthi ngaphambi kwayo nenkondlo kukhona indatshana encane ekuyona sikugabisela ke manje futhi ingene yajula ke manje kuyona lesimo esisibhala enkondlweni ayisiyinkondlo lendatshana encane kodwa ikusona lesimo esisibhala enkondlweni ke yona ke so isikwazile ukuthi manje itholakale ngathi nje la eThekwini
iyatholakala Durban Central 59 Dakhona Avenue akhona ama-offices ne-Black Studio and bonke ababhali futhi abafisa ukufaka incwadi zabo bangafika basithinte bafake incwadi zabo. eNelspruit iyatholakala futhi nakhona sine station nakhona yakwazi ukuthi ithole nomnini bese kuthi futhi for eGauteng sikhave ePretoria ekwazi ukuthi ikhave noLimpopo ikhave nawo bonke futhi laba abasondele. Okudlula lokho ke incwadi iyatholakala nje ngeCourier noma ikuphi la ukhona uyasithinta usho uthi hayi no Ndumiso ngicela incwadi bese asho uthi hayi no sicela ukuthi nje usithi nje 180 rand awu bese uyayithola incwadi lena ikwazi ukusiposele kuwena in 3 to 5 days uyayithola icopy yakho. Kaniyakithi khona umsebenzi yakho osi-uploadile kuma digital stores 1 2 mhlambe ukubaluleka ukuthi imisebenzi kakhulukazi yamapoems lawo esiwabhalayo akamuva ungasho ukuthi kubaluleka kangakanani ukuthi ababhali bethu babe nawo uploaded kuma digital stores? 1 lo mbuzo 1 lo u2 uthi ikhona neyakhe imisebenzi si-uploadile. Ngathi njena nje mina owami umsebenzi ukhona kuma digital stores abo iTunes, Amazon, YouTube Music mawungena lapho uzothola sike nje sifakile nje sathi nje Let There Be Poet ukuze ibe lula mawuseshe nje lo gaba ufike u Let There Be Poet uzothola nje iqoqo lenkondlo sike sathi nje salikhipha nje esanda kuphuma nje last year ngoNovember silikhipha before sikhipha incwadi ngoDecember likhona lapho ziyatholakala kona wonke nje ama digital platforms online. Nakusilika online futhi ziyatholakala futhi inkondlo kaNdumiso Maphumulo kade sishaya manje ukhosini ethi Rest in Peace to Corruption ikhona kusilika bese kuzothi ke emva kwalokho ke kubalekile ukuthi osonkondlo bathatha umsebenzi wabo bawufake khona lapha kuma digital stores phezulu kwalokho bawushicilele encwadini ukuze umsebenzi wethu uhlale ubonwe izizukulwane ngezizukulwane ukuze nanomuntu futhi ofisa ukuthi athi ngawuthola umsebenzi wakho Ndumiso ungathi uthi ayi woza ngikusendele kuWhatsApp nje bafowethu kumele senze imali bafowethu kulo msebenzi wethu wenkondlo kubaleke kakhulu ngoba umuntu umengene lapha ku-iTunes nje odlala lapho downloada wayisave lokhunja album yakho kuyifakile uyakwazi ukuthi uthola ama sales ama royalties akhona babakhokha every 3 months manje njena bazokutshela bathi ayisakhokha ngoNovember sakhokha ngomanje bakuphushele kanjalo. Ngiyaqala uma ngakhonto wesibili mangibuza sonkondlo ukuthi umsebenzi wakho uploadiwe yini abala ama iTunes abale obani oskizofrenia bani mbonge mfowethu I'm proud of what you have become. Umaqhinga endoda lona uTamaga Vundlas linamandla ke ngempela ke lensizwa shwele umzoristo lo wakaHadebe Ndumiso Maphumulo igama uSimiso lo wakaSokhela omunye wasenkondle kumaziyo digital stores are very important naye ke uncoma lokho kwadumisa siyakudinga please cela ke inombolo abantu ke laba engisiqiniseka sokuthi kulama outreach onawo mhlawumbe ungafisa ukuphinde ke ubavakashele uyinkinga wendoda ke ngicela inamba yakhe kusho ke uDlamini usiphakamiso ubanikela omunye ziyakhala ke zonke ke manje inkondlo ke ziyabafu ukuthi nje ziyakha uhlanganani noMakita Zintombi owakazwane nasembulula bo sicela Ntomula amaqhawe khona iyodwa indlela ngifunde ngikhumbuza abantu indlela yokuthi sikwazi ukukunaka ukuthi ube nayo i-online presence uma ukhona kwi-social media mina ngithi uma usonkondlo nje angeke siqala ukukwazi ngoba nakho usufika emsazweni ukhozi kwingozi kaXhoza ngoSiba siyafuna ukudiscourage ukuthi kube khona abantu abazobhala inkondlo beyibhalela ukuthi bafuna ziyozwakala emsakazweni maningi ama platforms manje asekhona iplatform yokuqala nje ukuthi wena ucreate page ku Instagram ucreate page ku Facebook, YouTube, TikTok waziwe lapho udumisa ngazo kwane uyothi ufika ukhozini nje sebeyayicela abantu inkondlo zakho ngisho ungaba nabalalela ababili ube nama viewers awodwa but as long as uzothi mawukhuluma nathi usirefele ku page lakho sikwazi ukuyobuka inkondlo zakho kwalana usitheke sibuke singene sibona ulo unamandla njalo ezinye zezinto ke lezi ezenza umsebenzi ke ube lula kudadewethu lo wayana uDlamini usiphakamiso ngathi umfowethu othi nasembulula siyabadinga singakuthokozela kakhulu but indlela elula akuyona le uthi somuzwe sefike la emsakazweni ukuthi usirefere kwilokhuzane yakhe sifike lapho bese sithola khona bafo khona bakufuna emshadweni kukhona bakufuna emingcwabeni kukhona bakufuna ama campaigns abo ezepolitiki nalo nje ukhetho liyeza ngiyacabanga ukuthi ubukhona corruption rest in peace utholakala kanjani inkundla zakho zokuxhumana uNdumiso Maphumulo on Facebook uNdumiso Maphumulo igama ikhona futhi Facebook account Ndumiso Maphumulo on Twitter @Ndumiso igama Instagram @Ndumiso igama TikTok @Ndumiso igama
Otherwise ke siya connect na WhatsApp. Ilula kakhulu uma connect ku WhatsApp lapho nje futhi usuke usikhona interactor actually nami direct not ukuthi ngine assistant mhlambe lapha ngibeka ifone ngithi phendula ukuthi imina ngqo suke sikhuluma manje ama issues mawukuthi khona la ufike khona kuma campaigns siletha ama workshops ezinkondlo njengaloko nje sisebenza khona nje sisebenza phezulu ngaphezulu lendi besike sathintana neoffice la kwa NYDA siyathemba futhi ukuthi izoqhubeka igcine siyisuccess singabe ukuthi sigcine sesikhulume ngayo emoyeni nje kuphela sifisa ukuthi silethe ama workshop abantu bazi ukuthi bazoshicilela kanjani inkondlo zabo ngoba kubalekile ukupublish ukuze ihlale for izukulwane otherwise for ama calls 0784278780 0784278780 0647459973 WhatsApp lo cha lezi inkondlo ezimbili ke yabona khona inkondlo yakhe ethi inkondlo yabakhule njengathi nalethi inkanyezi ngicela usazosiqhubekela ushayele yona la ku social media ku Facebook na ku Instagram ngoba umsakazo ukhozi esikhathini esinaso abasiboleke sona sesiphelile uNkulunkulu akubusisa mfethu akhulisa umsebenzi wakho ngiyabonga kakhulu ukuthi nanamuhla futhi ungihost Mr Mavundla I remember iqala ingosi lena siqala sicikoza ngosiba we one of the first poets ukuthi kufika ukuthi sifike la emsakazweni sizoveza umsebenzi wethu nanamuhla futhi sakwazi ukuthi sifike naloko futhi ngithemba ukuthi kuvezele wonke umuntu ukuthi sihlale sisebenzisana njalo Ndethu siyabonga kakhulu Ncebo siyabonga kakhulu isikhathi sinikeze sona ke nxa isikhathi kunashona ilanga siyabonga kakhulu abasifunayo ipage lethu si live Facebook Mavundla Media Experience na ku Instagram zophinda usithole kusasa siqhuba nencwadi usizwe sonke ngo 10 o'clock asibonga kakhulu esikhathini esinikeze sona kuze kube ngokuzayo futhi balalelo umsakazo ubusuku obuhle Sibonga kakhulu kulungisana Mavundla ingosi sicikoza ngosiba Thozi siyabonga ube nobusuku obuhle Lalelo ukuthi singabeze kusasa ngesikhathi esifanayo 8 o'clock lona uhlelo ubusuku obuhle Okay, siyabonga sesiphumelele sabonana ma VIPs exactly ngo 12 o'clock sahlelo Ndumiso Maphumulo uzosipha ngedlalo lokuzalela usazosipha lezi inkondlo ke eyisele unethu umsebenzi osinikeza wona siyabonga kakhulu uNkulunkulu into engiqaphelayo nenginotisayo ngawe usamncane yazi ngoba ngisho namanje ukuthi wawumncane ngikubona ngo2012 namanje futhi ngiyabona uNdumiso kushuthi lento wayiqala esemncane yangena egazini mhlawumbe before ngirecitele la uNdumiso ngoba uke wangena eDUT sesikubuka live ke manje sesinawe ke ngqo manje akusekho microphone esitha nani ukubaleka kule gang eneyiphiwe namatalent ukubaleka kokufunda ukusupport italent lomuntu ungathini lapho ukuthi ukukhuthaza nje igang ukuthi ayihambe esikoleni iyofunda ungathini kubona ngathi nje mina nje ukuyibeka nje ibe lula ngale mhlambe ukuthi size siye kokongena mhlambe size sidlule kakhulu ngayo uma kuukuthi unekhono noma unento ofisa ukuyenza kuyasiza njalo ukuthi uyiqinise ngencwadi mfethu kuyasiza uyiqinise ngencwadi sibedlulile futhi nasekuthenini ke uma usufikile esikhungweni zemfundo ephakeme uhlangana abantu abaningi abahlukahlukene from indawo ehlukahlukene ama province wonke umhlaba lo mawuhlangene nabo umqondo ufuna lapho uyakhula mawuhlangana nabantu ngoba ungasho wena ukuthi hayi mina ngibhala inkondlo ngifuna ukuthi ngishaye nje la eMlazi ngihlalele la eMlazi ngirayitha ngiyindawo kodwa ekugcineni awuzokwazi ukuthi uhlangane nabo bonke osonkondlo khona umqondo wakho uzokwazi ukuthi ukhule ukwazi nokuthi uwenze izinkondlo zakho zibe nesisindo manje empilweni zabantu ngoba la esibhekisa khona isikondlo akusiyo lezi ukuthi siyaxhumelana la akusiyo hip hop la sibhala sinti inhliziyo zabantu la sakha abantu sakha imizi sakha amakhaya sakha intsha ezobuya futhi ilethe intuthuko futhi emzansi kuyo yonke indawo 2 minutes past 12 o'clock Sekumhla ke ku September enyakeni ka 2021 siphathele koNdumiso wakamaphumulo sesimbamba nje ukugcina ngoba phela thina sama VIPs angithi manje sizokwenza nje iqiniso ukuthi asamdedeli usefikile lo muntu uthi usePretoria sizophinda sikunikeze umsebenzi Ndumiso because kunomaciko amaningi ahlale invite ko social group lapha ko TUT ko UP abasuke befuna ukuthi sizozwa umsebenzi wabo
kwezomkhondo and akulula ukuya kubantu if bengekho organized in a particular way. So lento yokuthi siyazi ukuthi sinondumiso Maphumulo eGoli, siye eMene Pretoria, sinoxolile Vilakazi eGoli. Kunabantu abaningi abasihlanganisela lento yenkondlo kuma province ahlukahlukene. Nawe ke ngomunye wabantu engicabanga ukuthi manje sesingabanika ama contacts akho sithi mawuse eGoli awuthinta undumiso Maphumulo ukwenza ukuthi mhla sifike eGoli sifike sithola ukuthi kuyifull house. Hayi Mavundo uyazi mfethu kusukela nje from a DUT basingayibala nje i-Paul A Tree Society ekuyona eqalile before abo 2010 before mina ngifike eDUT kwase kwafika futhi ngo2011 ngafika eDUT then ngo2012 ukubona ukuthi binengqinamba ngoba ebikhona iPoetry Society but osonkondlo bekunama challenges even ukubooka ama venue bekungakwazi nokuthi makuthiwa senze imicimbi sithola ipeak sound sidecorate stage kamnandi semase sifikile 2012 sayibuka leyo sabona let us match this singasho nje sithi I'm the first secretary of iDurban Poetry Society. Obviously uNtokozo Zulu ube uchairperson ngaleso sikhathi sisebenza namaciko omuntu ngabantu oPoetry Sihlapisi oPhumlani Mkhulisi besebenza nawo bonke abafowethu. So uma kuyiwa nje ngase coordinateeni noma nini makumele kusetshenzwe amavundla sixhuma kuqala uyazi. Sabrani ku page lethu lika Facebook. Niyaphela ku page lethu lika Instagram. Man no. Ku page lethu ke lika Instagram nawe ke siyakubingelela Mavundla Media Experience. Sithena undumiso useyahamba. Useyahamba. Ngifuna ungiphe bafo lenkondlo yakho ethi inkondlo yabakhule njengathi kule show kule nkondlo yakho unezinto zami noma wathini konke ngitshela ukuthi mina ngakhula njengawe Ndumiso noma ungathini iyatholakala kule ncwadi yakhe entsha iyatholakala ila kule ncwadi lena nje uma ufika uthenga le ncwadi uzofika ufunde inkondlo yabakhule njengathi Simiso Sakhela uthi Paul A Tree Society uyayikhumbula Ndumiso Maphumulo igama kusho ke uLondi ayiziyakha ke ngempela inkondlo zakho weNdumiso udlala ngamagama yacikoza unothile lo wakampontshana sibonge weNdumiso kusho ke undazo mini ngoba ke inkondlo ziyaphilisa uTumelo Mudisane seveleke zakhala ke siyabonga mfowethu Ndumiso Vundla sibongele mfowethu lungisani lo uDlamini Siphakamise naye uthi Mavundla siyabonga kakhulu mfowethu sibonga nangenamba Mavundla sengiyalala ke ngenele mina leyo ndoda ke yenza kakhulu yenza one sicela abantu ke bayidownload mina nginazo cishe ziyisithupha umadiki sibiye siyabonga kakhulu bros abantu nje abasupportayo bedownload imisebenzi yethu siyahalalisa namhlanje nje kade ngiwithdraw nami lapha ku DistroKid engupload ekhona incwadi yami unyaka weSethembiso iyatholakala ku iTunes iyatholakala kuzo zonke lezi zinto zakhona Spotify mawungenile wa download usuku wondla thini ungibona ngigqoka ishirt elipink nje athi engenayo mina into epink wathi incwadi yami ngathenga siyabonga kakhulu noNdumiso ke Maphumulo uyasho ukuthi imisebenzi yakhe yatholakala ungena nje lapha uthi let there be poetry uzokwazi ukuthi uthole noma ubheka uNdumiso Maphumulo uzovela lapha bafu awungiphe lenkondlo ethi inkondlo yabakhule njengathi uNdumiso Maphumulo igama ngizothi inkondlo yabakhule njengathi lena ke eyalaba abakhule njengathi laba bakhule kamnandi behlekisa njengathi ngike ngaguqa ngathandaza ngabuye ngasukuma njengathi inkosi uze ubasikelele labantwana ngoba bakhule njengathi ezethu izinyembezi zange ziwele phansi besifela ngaphakathi njengebutho likaShaka ubhlungu ugcina esifubeni okwebutho likaShaka ezethu izinyembezi zange ziwele phansi ukube zawa zazogobhoza labo babengeke bakwazi ukuziwela labo bayashesha ukuzwela ngizwela abafazi abashada laba bakhule kamnandi zange bafunde ukubekezela thina sifunde ukuthi kungcono ukufela ngaphakathi sikhale besibuke zoma kunzima besibuke itsheloma inhlama besichapha ngenhlamba abanye beshaya ihlombe kungekho lutho kodwa namuhla akusenalutho siyafana ayingeke sisafani impilo ayisafani kithi sike sahlupheka saze sahlulwa ukuthandaza sama sakhala kuThixo Thixo wami ngishiyeleni ephakatheni ngekho nosheleni babuka sakhula babala sahlanganisa hayi lena ivusa izinhlungu
Lena eyalaba abakhule njengathi laba abanye bethi sizenzile uzenzile yakakhalelwa bese bencane singenakuzikhethela namuhla sifundile abethu bazokhula bazikhethele lempilo asafani sisikhethele sike sahamba safulathela amakhaya singazi sophelela kuphi esihlotsheni besingenandawo ubusika bufana nehlobo nezihlobo zathula zabuka sathandaza umthandazo omncane ubheke komkhulu bekungasavumi isithandaze Thixo bewushile na uThixo bengasilahlanga noma kufa esibathandayo besazi alehlanga lungehli kwanhlanga zimuka nomoya olwethu uphahla lumuka nomoya zange basilekelele sike savuka sesibhekwe izinkanyezi sathandaza kakhulu uThixo usilahleleni sike salala endle ekhaya singenakufika sizama impilo kungekho lutho esibafica endleleni basinika izibhamu nemikhonto zange silutheke igazi zange silichithe sinjena nje insini yalabo abangakhulanga njengathi ngaguqa ngathi njengoba behlekisa ngathi engathi umdali angabagcina baze babone uma ukhule njengathi ugcina sewujabula njengathi ngakhuluma bathi thula awunalutho ngathula nje ngathi bahlekisa kanje ngathi hleze kusasa kuzokwenziwa isibonelo ngathi lena eyalaba abakhule njengathi uke walala ungazi kusasa uzodlana kusho ukuthi zange uhlupheke njengathi uke wazama ukumemeza izwi lingaphumi bese kushoda kuphume umphefumulo kithi baqinisile alukho ithuna lendlala yinde lendlela bohamba uqaphele usibona nje simanxeba ilaba esakhula nabo ngike ngamemeza okaMose ngathi baba ngikhiphe eGibhithe ngike ngasikhotha amanxeba ngaphenduka ngabuka emuva ngabona kuseduze phambili hayi laba bazi sike sasaba ukulala abantu besithembise ukusibulala bethi akumele siphile kuke kwakhala inganono emagcekeni bethi lo mndeni awubhubhe sabuye saguqa futhi sathandaza samemezo kaDavide sanqoba futhi silana nje siyabaza abasithandayo nabangasithandi kodwa sibathanda bonke asoze sabangumsindo ngaleyo nto lena eyalaba abakhule njengathi laba basibukile sihlupheka bese laba basibukile sihlupheka behlekisa njengathi sengathi inkosi ingabagcina siphile nabo soze sabahleka thina soze safana nabo thina silinde ongabonwayo abonakale sifane naye sike sathandaza okaJobe lapho sesifana naye kodwa zange sasuka kuye nanamuhla sisamile esithembisweni esasenza sahlala endlini kaMdali ezethu isisuku azikapheli lena eyalaba abathandazele ukuphila kukona konke okusehlelile besazi ubesehlelile akukho bekufanele umphefumulo wethu thina safelwa esibathandayo savuka kusa sabonga ukuphila sabonga emswaneni nanamuhla zange ziphume izinyembezi kithi lena eyalaba abathandaze kanye nathi sithandazela ukuphila umdali wabanathi Nkosi gcina izitha zethu nazo zingabantwana bakho ngundumiso nophumule hayi lalela lencwadi iningi mpala yabona lena iphethe ke izinto eziningi engicabanga ukuthi siyayidinga nje thina esabalaleli nabalandeli bakandumiso zonke ke lezi ezinye ngizoyishiyela ukuthi umuntu akahambe ayoyithengela incwadi kaNdumiso ayazwe ayibambelena ngesingaye amanoni nobuciko ke nje obutholakala lapha kulomsebenzi kaNdumiso ziningi uma ngakubalela nje zona kukhona izinkondlo laphana ezithi makube khona izinkondlo ngelusa inkondlo yabakhule njengathi umhlaba ongaboni iyalo mahala emendweni indaba ezingemnandi intandane usuku oluzayo wayibulala ziningi about 17 njengoba ke eshilo uNdumiso incwadi yakhe ke ifuna ukuzenza kube singathi iBhayibheli ngoba uma uyibheka nje lapha ekuqaleni ithi ukudalwa ngaphansi kokudalwa inento ethi makube khona izinkondlo bisithi ngelusi iqhubekeke ithi ukukhula uyabona uyadalwa bese uyakhula bese iyabhala ukuthi inkondlo yabakhule njengathi ithi ukuhlupheka isihloko esilandela lapho sithi ukuphenduka weNdumiso mase sivala futhi ekugcineni sivala lalela uNdumiso izinkondlo zakhe uyiclassifyile kulomsebenzi ngiyazi uzodinga izinkondlo zakhe ziclassify ngaphansi kwalezi ihlobo khona izinkondlo eclassify ngaphansi kokudalwa khona eclassify ngaphansi kokukhula khona eclassify ngaphansi kokuhlupheka ngaphansi kokuphenduka phansi kokuqala kabusha zehlele ebantwini bese kuba khona eclassify ngaphansi kwesambulo
ngiyabhala iBhayibheli lomjithe ngicela imgcobo khona uthela lalana nikezela into yakhe qedasi uyakhuluma nangumfana ngithi mina sivele simnika indondo yakhe kusho ilungelo owakangubane ngaze ke ngajabula ngizwelele liqhawe kusho Sibongile owakantshangazi Ndumiso mnethu kungashona ilanga siyabonga kakhulu awukhumbuze abantu inombolo yakho ukuthi ithini kakhulukazi nje ngiyazi laba abazokudinga abasegoli bakuthinta kuphi kanjani yeah asingenele lapha nje ku WhatsApp sithatha inamba sithi 064 745 9973 064 745 9973 uma ukuthi siyafonelana futhi sizosebenzisa u078 427 8780 078 427 8780 on Facebook Ndumiso Maphumulo igama Ndumiso Maphumulo uNkulunkulu akubusise mfethu aphefumulele umoya wakhe ukuphila phezu komsebenzi wakho igama olikhulumile libe ukuphila nakulabo bantu olikhuluma nabo lingagcini nje ngokwenza isense sisalilalele liyenze nanoma wena ungasakhulumi qhubeke lihlale njalo siyabonga kakhulu mfethu siyazi ke sisazophinde sikubone thina sizolokhu uzivashela siyeza ePretoria eTUT basibizile lapha eSoshanguve UP University of Pretoria siyeza futhi nakhona bonke osonkondla balapho bazokuthinta kulezi inombolo because siyokuthokozela ukufika yonke ePretoria ihlangene ndawonye senze isense xa ukwenza nabashanga esuthu athi kuyawurata kaphilo yakavela tsathi lithwile siyahlalukanya nathi sobeselapho mukhuphulo sobe sowushaya khona lapho siyabonga kakhulu bakithi ningakhohlwa ke kusasa ngo 10 o'clock sikuphathele incwadi futhi kunezicelo ke ezifikile lapha ngizofisa ukukuza ukuphawula kwakho kunezicelo ezifikile la ezithi incwadi usizwe sonke bayasicela ukuthi hey sizoyishaya nje live lapha emsakazweni uKhozi FM ngoba inezifundiso eziningi ezidingwa nabalaleli koTolta bekho necessarily ku social media kwaba khona isiphakamiso ke esinjengaleso esisasicubungula ke siyikomidi elithatha inqumo asithi singaqeda ikomidi eliphezulu bese ke siyanquma lapho kodwa nawe ngingathanda ukuthokozela ke ukuzwa ke uPaula kwakho maqondana nalokho sisacubungula ke leso sicelo wena ungakhohlwa ukuthi ke ngo10 o'clock kusasa sobe sikuphatheleke lo msebenzi nansi ke incwadi ekaNdumiso Maphumulo Let There Be Poetry makube khona inkondlo 2014 Satma Award winner unganqenike ukungena udownload umsebenzi on all the digital stores nakulezi inombolo ke akunikeze zona Facebook page Ndumiso Maphumulo igama Instagram and all the other social media spaces ukhona uyatholakala sikuthanda ukuphupha ke thina sengiyacelakala nami ngale ngoba nazi ukuthi ngisebenzele endlini cha ke bona basazohamba uNkulunkulu uzobalondoloza emgaqweni mina nani asidibane kwakhona yemani